Jednu su mačku zvali Ica, bila je prava gospođica i to se nadaleko znalo, jer njoj je samo bilo stalo da bude uvijek lijepa od glave pa do repa, da ima vitak hod, da živi a la mod. Neprestano se puderirala, neprestano se parfimirala, pratila svaki modni šis, pratila svaki TV kviz, pratila svaki novi krik, bila je vrlo, vrlo šik. Ta mačka jednog je dana izišla iz svog stana i otišla iz čista mira k frizeru da se nafrizira, da bude cijela lijepa od glave pa do repa. A taj je frizer bio miš i zvao se gospodin Riš i držao je salon za dame u aveniji polutame. Imao je malu bradu i jedini je bio u gradu, bio je prepun mašte, bio je majstor pravi i znao je na glavi praviti prave bašte. Tako je vješto strickao, tako je vješto lickao, tako je vješto packao, tako je vješto mackao. Kad je ta mačka stigla, rekla je da bi se strigla i da bi kosu prala, miš se na posao stavio i kad je sve to spravio, mačka je rekla hvala i poljubac mu dala. O, gospon Riš, premda ste miš, pojest ću vas drugi put.